ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯀꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯝꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ एडिटरꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯂꯣꯁꯤꯗꯤꯈꯣꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯁꯤएम ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯁꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯕꯨ BJP ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯛ ꯚꯕꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ 𝐋𝐢𝐯𝐬3 ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ BJPꯒꯤ MLA ꯅꯦꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟ NPFꯒꯤ MLA ꯂꯣꯁꯤꯗꯤꯈꯣꯕꯨ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ CM ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ACꯒꯤ BJP MLA ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ACꯒꯤ NPP MLA ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯁꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 3 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 5ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 4ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 𝐋𝐢𝐯𝐬3ꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯤ ngasi numidang wairam pung 6 taba matamda Imphal gi lok bhavan da pangthokpa chinglemlaba wasak lobagi tharam aduda Manipur gi governor 𝐋𝐢𝐯𝐬3 yumnam khemchanbu chief minister oina aron mangakpa amadi ain bu ikai khumnabagi wasak lawki makha tarakpada kangpokpi AC gi BJP MLA nemchakipgem virtual amadi mau AC gi NPF gi MLA losidikobu deputy CM oina aron bangakpagi wasak lawkhibaga loinana Bishnupur AC की BJP की MLA गोविंदास कोंथौजम अमसुंग वांगोई AC की NPP MLA खुराइजम लोकेनबु कैबिनेट मिनिस्टर ओइना अरुण बंगाकपगी वासक लौखी वासक लौबगी थौरम अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना पाउमी सिंह द फोंदोखिबदा मणिपुर की लूरब तंजा असिदा BJP की नेशनल लीडर सिंह मरुइना अमित शाह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अयहापु इंडिया ना लिसिंगनी निफुगा तरेता बिकशित भारत अमा ओहेनबा पांदम थमलिबा असिदा मणिपुरसु मपुंफाना यावंगनबा थौदांग असि सिनरकपनि पाउमिना हंगबा वाहंगी पाउकुमदा माहांगना मखा ताना हाई सानाबदसु अचीवमेंट फंगनबा अमदी माइपाकपा सानरोय ओइनबा होटनबदा अवाबा कया मायोकनबगुम पॉलिटिक्ससु अवाबा मायोकनबा अदुमक थोई अदुमोइनमक मणिपुरबु शांति लेहनबा होटनबा हाइबसिना लैंगाक असिगी लेंग्रबा पांदमनी हाइना फोंदोखि ngasi anoba lengak wasak lobagi thoramda hanagi chief minister amasung congress legislature party gi leader okram ibobi chief minister oiramba radha binod koijam hanagi chief minister biren BJP amasung party asna luchingba lengak ta sogotpa party singi MLA sing luchingba sing amasung worker sing saru yakhi Yumnam Khemchan Singh do swear in the name of God that I will bear true and fair and aligned to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister of the State of Manipur, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I Yumnam Khemchan Singh do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under the consideration or shall become known to me as a Chief Minister of the State of Manipur, except as may be required for the due discharge of my duties as a Chief Minister. Chief Minister, I again do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Deputy Chief Minister for the State of Manipur, and that I will do right to all manner of people accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I
𝐶𝐢𝐯𝐞𝐿 do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Deputy Chief Minister for the state of Manipur, except as may required for the due discharge of my duties as such minister. I, 𝐶𝐞𝐲𝐶𝐞 do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and constitutionally discharge my duties as a Deputy Chief Minister of the state of Manipur, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri 𝐶𝐞𝐲𝐶𝐞 do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Deputy Chief Minister of the state of Manipur, except as may be required for the due discharge of my duty. I, 𝐶𝐞𝐲𝐶𝐞 do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Manipur, and that I will do right to all the manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, 𝐶𝐞𝐲𝐶𝐞 do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Manipur, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯋꯥꯁꯛꯆꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯂꯤꯡꯂꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯕꯨ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯛꯇꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤꯡꯆꯪ ꯁꯪꯒ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ I, ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯋꯥꯁꯛꯆꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯂꯛꯄ ꯕꯤꯁꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯅꯤꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟ MLA ꯈꯥꯎꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯨꯔꯁꯨꯡꯂꯨꯔ ꯁꯅꯥꯇꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2015ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 16ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ MLA ꯅꯦꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟ MLA 𝐭 ꯑꯃꯗꯤ MLA 𝐭ꯔꯁꯨꯡꯂꯣꯔ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ 𝐶𝐢𝐯𝐬 ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ volunteer ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯖꯣꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 10 ꯑꯃꯗꯤ MLA 𝐿.M. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯨꯔꯁꯥꯡꯂꯨꯔ ꯁꯅꯥꯇꯦ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 10ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯔ ꯏꯟꯄꯨꯏꯅꯗꯤ MLA ꯉꯨꯔꯁꯥꯡꯂꯨꯔ ꯁꯅꯥꯇꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯔ ꯐꯨꯔꯨꯛꯀꯤ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯉꯨꯔꯁꯥꯡꯂꯨꯔ ꯁꯅꯥꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯃꯥꯔ ꯏꯟꯄꯨꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯒꯥꯏ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔ ꯐꯨꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔ ꯏꯟꯄꯨꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯊꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ MLA ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ KZCꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯅ 2015ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 30ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯤ 2016ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 16ꯗ ꯀꯨꯀꯤ-ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯅꯦꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯕꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯆꯠꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ MLA ꯅꯦꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯗꯨꯅ ꯅꯦꯝꯆꯥꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯉꯨꯔꯁꯥꯡꯂꯨ ꯁꯅꯥꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ 𝐿.M. ꯃꯤꯆꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ MLAsꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 6ꯇꯒꯤ ꯐꯝꯂꯒ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ 7th-ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕ MLAsꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯖꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯌꯔ ꯗꯦꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯖꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯌꯔ ZFTꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ JFD ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥꯂꯩꯃ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯣꯛꯆꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯛꯆꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ JFD ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ 9th-ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ
Karigumba lamdam asidagi illegal immigrants sing asi matam chana khandok hongdaba tarabadi noma kangdana mapan lamdagi narol da changlakiba mito miyan cha singna lamdam asida khunda laitaduna leishinkibada natana lamdam asigi yellow furup na chingbada lan hauduna lamdam asi tungda laitadaba lamdam ama ohelakli loinana mamangda pangthokiba mikok thibada niyam kaina mikok thikibana chingi mafam oriba subdivision mapanda mishing yamna hengalamki aduga tampakana mashing yamna hantharami naga area da migi masing hengatpana mi yaudana chede ishinduna hon hengatki aduga kuki area dana mito masing kaya lairamduna ka hena mashing hengalamki chingi mafam singda nupi amana chawrakna chahi amada angang tara manga poklongki badagi report fangki masi thigalubada Bangladesh Nepal amadi Myanmar dagi chawbok oina changlakhibani maramdi Myanmar da irang thokpana juntana ot naibana maram oiraga laifam leitabadagi Manipur da chensilaktuna khundaba horakhibani election the board card you have to Makuna assembly the former Kanga, Wari Kumara Kanga, the local minister, machine says, can you view the fire Kanga, machine also uneasy. Like community, Mara, Hokuna, Tanga, Manipur, Yakuya, machine, family, massive, Yora, Manipur, Kabia, Kabia, Yawina, Law, Consider Manipur, Miyakuna, Lono, Waiti, Manas, Waita, every lady, Manipur, singing lady, every Falam, the right, every big the money, and every election that will come to Mimas, to the Makogi, Abandoni, Law, I don't know Manipur, Nana, B, get away. I don't know what she minister, I know what about the so many people there, more of people. How many we took me as I know? We took me as I know, Governor, Masi, Local news samuk pathok chari. Member of Parliament suspend tawkhibagi mayokta Lok Sabha da protest charapadagi session adjourn tawkhri. Lok Sabha gi ngasi ayuki proceeding sing adu leptuna house adu adjourn tawkhi madugi achauba maramdi ngarang opposition gi member of parliament nipan suspend tawkhiba adu yaningda ba fongdoktuna protest amasung slogan kya lawrak padagini makhoi nipan mak ngasi parliament house ki mamangda prime minister is compromised haina thaba poster paiduna makhata na protest athaki makhoi bungarang Lok Sabha dagi house ki kanglon sing thugai amasung house adu gi chairperson da Chelang Sili haibagi matangda suspend tawkhibani thaudok adu Congress luchingba amasung opposition gi luchingba oiriba Rahul Gandhi na kumjali sing aniga kunda nongpok thangba Ladakh ta India amasung China anigi marakta ungkhatna kiba adugi merk chumba reference ama panana ba house cha pukhalakiba haudubu house na athingba pirakpa adu yaningda duna charangna ba thokhibani Rahul na mamangda army chief oramba General MM Navarena iba mahaki memoirs haiba yauba article ama pukhatna ba khonarakpani maduda nongpok ladaki Kailas range ta China gi maikaidagi chatharakiba action sing aduna maramoiduna India gi lanmi fawba siba yaukibani maduda Prime Minister Narendra Modi amasung Defense Minister Rajnath Singh gi mingchat thiba oigedaba maramna house adugi maikaidagi makhata na mahapu wa nganghan khidabani Joy Shankar amasung Ruviona trade deal bu taramna okpaga loinana hiram kayada wari sanakhri. India gi External Affairs Minister Dr. Subramaniam Joy Shankar amasung US ki Secretary of State Marco Rubio President Donald Trump amasung Prime Minister Narendra Modi na yanakiba trade deal adubu taramna okpaga loinana critical mineral exploration amasung mining tawba yauna energy nuclear amadi defense ki lamda kupna khana nainakri. Ngarang Washington da unakiba luchingba anina hiram sing asida khana nainabaga loinana makha taba leibak anigi cooperation gi thabak thoram sing ningthina paikhat hanaba kanglon sembagi wafam gi matang dasu wari sanaki
ngasi athengbada USA na yumbu oiduna ahanba critical minerals ministerial mifam ama pangthokadoribani madugi mangjongna Rubio amasung Joyshankar unakhibani Joyshankar na mahaki post phongdokhibada warolda hiram kayada mahaka Rubio ga wari sanakhibada natana regional amasung global gi oiba issue kayasu yauki hairi Technology, trade, energy, nuclear, defense, amasung critical minerals ki hiram kayada India-US strategic partnership ki oirakpa yaba fibam sing adusu khanaki haina iki. Mamangda unakiba sing na thamnakiba wafam sing adubu yanaduna laibak animaki oiba kanagadaba maikaida khumang hena chawshinanaba honabada Joyshankar amasung Rubiona yanaba purakhi. IIT Bombay gi mahiroi ama hostel gi terrace gi chongthaduna sijakri IIT Bombay da tamba chahi kunmathoi shuraba Naman Agarwal kauba mahiroi ama ngasi ayuk anganbada mahak leiriba hostel terrace gi chongthaduna masa matomta sijakri haina police na phongdokri laibak thiba thodok adu ayuki pung amarom tabada Mumbai gi Powai da leiba hostel amada thokibani IIT Bombay da second year engineering tamliba mahiroi aduna hostel terrace gi chongtharakibani mahiroi asina kiningai oiraba khongthang asi kari marangi lokibano haibadu hojik fawba khangba ngamdri haina Powai police official singna phongdokre leikhiraba mahiroi adu Rajasthan gi Pilani dagini police na thodok aduga mari leinana accidental death register tawkibaga loinana thodok adu karamna thokibano haina thijinbagi thabak chathari Haukiba thadasu II Kanpur PhD scholar oiba chahi kunmanga shuraba Ram Shurab Ishram Koba Mahiroi amasu mahakna leiriba residential building gi taruk shuba floor dagi chongthaduna masa matumta sijakhibani Leikidraba Ram Shurab Ishram Department of Art Science Research Scholar oiba miyoi amani amasung mahakin nupi amadi chahi ahum shurabi bachanupi amaga loinana IIT Kanpur campus ta leiba new SBRA residential building da leibani hairi Official sing na phongdorpada leikidraba miyoi asi pukning wakhal gi anaba mayuk nei hairi panbayai mamang chahi gi March cha Supreme Court of India na National Task Force ama semduna pukning wakhal gi anaba mayuk nariba mahiroi singbu yengsinbagi thabak chathabaga lunena awangba thaki institution singda masa matomta sizabagi thodok sing thingnanabagi khongthang paikhatuna lakhibani International news amuk pathokchari Gaza da Israel gi maikaidagi chatharapa attackta angang amasung nupi yauna taratret hatkre hospital official Israel gi maikaidagi kapsalakiba nongmai singna panbadagi Gaza da angang amasung nupi yauna Palestine macha taratret hatkre haina mafam adu leiba hospital official singi maikaidagi ngasi phongdorkli amaromda Israel gi maikaidagi thamlakpa wafam mada militant singna kaplakpa nongmaina makhoi gi lanmi ama soki hairi Mamang chahi gi October thadagi chatnaba hokiba ceasefire adugi matungda lepa leitana Israel gi maikaidagi strike chatharakpana hojik fawbada Palestine macha 930 hatkri madugi manungda ngasi sikhiba miyoi 13 aduna khwaidagi nauba oiribani haina Gaza gi health ministry gi maikaidagi phongdorakli USA na mateng pangduna Israel amasung Hamas ki marakta yashinaba honarakliba thabak thoramda attack sing asina yamna achoba mangjaba ama leire genocide ki mawongda chatharakpa lana du hojik fawada loidabagi fibam da leiri haina mafam adu da leiba Palestine macha singi maikaidagi phongdorakli Sifa Hospital haina khangnaba Gaza da leiriba hospital asigi director Dr. Mohammed Abu Salmiana phongdorakpada ceasefire kadai da leikrabage mediator sing kadai chatkrabage haina pendaba phongdorakli Hamas ki maikaidagi thodok adubu makhoina yanakhiba ceasefire gi kanglon sing thugaibani haina Israel gi maral siri amaromda Israel gi military na maikaidagi thamnakhiba wafamda makhoi gi lanmi sing gi mathakta Hamas militant sing na chatharakpa attack amadi violence sing adugi pawkhom pibani hojik fawada Israel gi lanmi ahum sikre haina phongdorakli ngasi ayuk awang thangba Gaza da leriba tufada leiba building amada Israel gi lanmi singa nomai caption badagi yamdrabada miyoi 13 shikhi makhoi imung amagi miyoina ayambani aduda subnatagi numit 10 da ngairiba nupi macha amaga tha manga shuraba atopa angang amaga su shikhi
थौदोक अदुदा मखोइगी ममा मपा अमसुंग मबोकसु सिखी हाइना सिफा हॉस्पिटल की माइकेदगी फोंदोरखी। लिबिया की लुचिंगबा गद्दाफी की मचानुपा गैंग कांगबुना कापतुना हातखी। लिबिया की डिटेक्टर मोमर गद्दाफी की मचानुपा सैफ अल इस्लाम गद्दाफी ngarang खुलाई पाइबा गैंग कांगबुना नोंमैना कापतुना हातखी। लिबिया की कोनुंग ट्रिपोलीदगी खानोंग चुकलोम किलोमीटर 453 लोम चलगा लेबा जिंटान टाउन मसागी चही 52 सुरबा इस्लामबु हातखिबनी हाइरी। सैफ एल इस्लाम की सीबे पावदु सोशल मीडिया दा महाकी लॉयर खालिब अल जाइदीना फोंदरपनी मदुगी मखा ताबा अकुप वरोल सिंह याउखिदे। मतम सांगन लुचिंगबा गद्दाफी की महुत सेंदुना यूएन दा लेबाक अदुगी मटांगदा पॉलिटिकल डायलॉग तोखिबा अबुला ओटमान सेल्फ अल इस्लाम गद्दाफी सीबे पावदु सोशल मीडिया दा फोंदरखिबनी। हौजिक अब्दुल रहीम गद्दाफी पॉलिटिकल टीम अदुबु लुचिंगलिबनी लिबिया की न्यूज आउटलेट अमा ओरिबा कवाशल मीडिया ना फोंदोरपदा सैफ अल इस्लाम की मयुमदा लाखलगा खुलाई पाइबा मियोइसिंग अदुना कापतुना हालंबनी हाइरी। अरोइबदा म्यांमार जुंटा लानमिना सातपोन विलेज दा थीबा हुंबा चथादुना मफम अदुगी युम निफुरोम मई थादोखरी। म्यांमार जुंटा लानमिना लैंगा की मायोक्ता लान हौरिबा मिलिटेंट सिंहबु नमथननबा अमसुंग तकथोकनबगी थौरांगदा लैबाक अदुगी टानी टारी रीजन दा लैबा पोलो टाउनशिप की सातपोन विलेज दा थीबा हुंबा चथाबगा लोनना युम निफुरोम मई थादोखरी हाइरी। जुंटा लानमी की कला अमना खुंगंग अदुदा चंगशिलक्पा मतमदा पीडीएफ मेंबर सिंगना जुंटा लामी के मतकता लंदारखरबा मतुंगदा मदुगी पाउखुम ओइना खुंगंग अदुदा लैरिबा युमसिंग अदु मई थादोकलंखिबनी हाइना खुंजा सिंगना फोंदोकनरखी। खुंगंग असिगी नोंगचुप थंगबा सरुक सिंगदना रेजिस्टेंट फाइटर सिंगना खुदुम चनसिनबगा लोइनना नोंपोक थंगबा सरुक सिंगदना जुंटागी लानमी सिंगना खुदुम चनसिनदुना लैरकपदगी ngaihak laitana junta lanmi amasung pdf force singi marakta khutokladuna lakhibani। जुंटा लानमी सिंगना खुंगंग अदुगी मया योशिलक्पा मतमदा खुंजा सिंग अदुना मसा हिंजनबा अनकपदा लैबा मफम सिंगदा लांजेनखी। जुंटा लानमीना लैंगा की मायुक्ता लान हौरिबा मिलिटेंट सिंगबु हक्तिंगना थौरांग अमा ओइना मिलिटेंट सिंगबु चंगजफम पिरंबा युमसिंगदा हौखिबा मतम कयागी ममांगदगी पाकसन्ना मई थादोकपगी थबकसिंग चथदुना लाखी। ममांग थागी 23 अमसुंग 25 दसु जुंटा लानमीना पालो टाउनशिप की पाला टाउन वार्ड नंबर 4 द लेबा युम चामगी मतकता मई थादोक्तुना मांगलमखी हाइरी। जुंटा लानमिना इथनिक राइवल सिंगबु माइथि पिननबा चथरप थौरांग मनुंग चन्ना था अमदा अराकान स्टेट पार्क सना चथरकीबा लंदादा मिचम अमसुंग POW याउना मियोय 100 हातकी अमसुंग कयाना असोक अपनंगनखी हाइरी। नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा नुंगथिलगी पाउ पाथोक्चबा मातांग असिदा लोशिंजरी मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुकसु हन्ना खुरुमजरी।